kirazira umwana w'umukobwa guterura igisabo atari isugi. Muraho neza abadukurikiye cyane abanyamurenge cyangwa se abumva runo rurimi mpamvuga turabaramukije cyane. Akarusho turi hano twaje kuri yacano yanyu, yeme turi kumwe n'abantu babantera ubwoba ko ndamananirwa kuvuga. Mwebwe ko murabona gute tutaragira ico tuvuga, turabiyegereje Imuhira Internationale ni yacano yanyu. Umuntu utarakanda hariya hatukura tafazari hakande, ukore na comment na share, byo birakenewe kugira ngo uzoze ukomeze ubone amakuru meza. Tuzoja kure y'umuco wacu, nico catuzanye hano. Taraja kure cyane, tugiye kwiyegereza aba bantu. Je ufashe imikoro nitwa Kamariza, nkuko mubizi wa mudamu w'Imuhira Internationale. Banza wivuge ma, uyu niwe mufasha dufatikanyije muri uru rugendo. Arakoze mugenzi wanje. Ibyo avuze simbisubiramwo. Twaje hano twababwiye ko tubazanira ibintu bavandi biteye ubwoba. Naje izina ni Nyakazungu, ndagira ngo mwiboneye twabazaniye abantu baba bakora mu gihe cyabo. Abantu bose nizere ko mubakunda kandi murabazi, baratangira bivuga kugira ngo dutangire ikiganiro cacu. Murakoze cyane. Amazina ni Pasiteri Eto, korera umurimo w'Imana kuri Unity of the Church ikanisa ryanyu. Uyu munsi tunejejwe no kuba twatashe turi Imuhira kuri ni kijiji cyitwa Imuhira International, ni kijiji cha Unity kweli. Ni kijiji cyayo muri yegerejwe cyane. Dufite umunezero wo kwisanga hano. Imana ibaho umugisha. Yego Pasiteri, murakoze cyane. Nitwa Pasiteri Mategera wo kuri Unity of the Church ni kanisa usengeramo. Uyu munsi turi Muhira nkuko wacu yaravuze, twatasha ni mu kirambi kandi ciwanyu kweli. Tagerega ngo ni ici wacu gusa. Ni kirambi neza kijya ciwanyu. Aha ni iwanyu imbere y'inzu yanyu y'Imuhira niho turi. Tunejejwe no kuganira na Imuhira International ngo dusubire Imuhira yadutahanye. Asandi yeme ko murabona gutuko noneje ko ndumva nk'ubwoba pe. Aba bantu nsanzwe mbabona kuri telefone, kuri televiziyo, nkabumva kumva amagambo yabo nkanumva ko ndagenda nkebwa mu nda. Ariko ubu nyine ko ricaranye nabo ndi kuva ari ibintu bidasanzwe, tibisanzwe pe. Mukoko mubizi iyo cano yacu ni Imuhira, tubazanira ibintu by'iwacu gusa. Twega ntitwaje muri isi ya Kenya se turabanyakenya, tuvuga iwacu. Kuko mubizi nje ndi umukobwa wo kukabara, tuja kure kwiyo turabwira abantu biwacu, mwaba mubabwira ahantu mwari muherere munabaramutse abantu bo mu turere twanyu. Ubu nyine gaturasa n'abari ruguru, nubwo turi ku butaka turasakura kekeranya turiyo kabisa. Nubwo turi ku butaka bwa Kenya bwa Ruto, ariko turi iwacu kuko ndamambona ndi kukabara. None bagiye kutubwira aha iwabo, je sinahaziga. Niyo mara baramutse abantu biwabo bari ahantu hose. Yego. Jewe iwacu ni muri Kongo, muri Kivu y'Amajepfo, mu Mibunda. Iriya ruguru hose arukunda abantu baza bahita mu Minembwe. Ariko iyo tugezeyo gatwebwe twavukiye twakuriye tugiye hagabura duce. Iwacu ni mu Mibunda, ku murambi wa Mibunda. Ndaramutsa umuhana witwa ku murambi wa Mibunda. Niyo zina ry'umuhana. Abantu bo mu Mibunda baramutsa nk'aba. Barahari benshi, kandamutse nka batatu. Ndahera kuri uyu nguyu wawutegera nuwo ku murambi wa nuwo mu Mibunda. Hanyuma ndamutse n'umuntu wakanze subscribe kuri Imuhira International. Uyu munsi nawe n'uwiwacu turamuramukije, n'abandi bose badutegera muri rusange hirya no hino kwisi turabaramukije ngo tubane muri kiganiro. Mwongere musubiza amawazi Muhira. Afasha abantu batatu yama bakubira nko mu ruguru hose. Ruguru hose yamahashiramo. Pastor umwanya ntubaho, umushumba wundi ngaho niyivuga. Murakoze cyane. Natwe twishimiye kuba hano kuko twabivuze mbere. Iwacu Imuhira ni mu Minembwe ahantu bita ku Kibundi. Niho iwacu dusoje abantu bose biwacu
iwacu si ku Kibundi gusa, iwacu ni iwanyu, iwacu ni imuhira. Iwacu ni Muhira International. Yego, Imana ibagirire neza cyane. pasiteri arakoze. Abantu ko baravuga ngo ese ba pasiteri baratubwira iki? Ni ngaho ibintu bose babirangije, tugiye kubazanira ibindi bisha rero. Aba bapasiteri ibo baza bahonya yeme murabizi, bagiye kuduhonyiriza abantu bitambitse ku muco bagafata umuco w'abandi. Aba bashumba nizo bagiye kutubwira. Pasiteri muratubwira itandukaniro ry'abagore aba batwebwe, hanyuma muvuge kane kugeza kuri kane je niko mfite. Hanyuma muratubwira ngo ese aba bagore baha nabiri iwacu ni gute mwabatandukanye uyu muco ibyo bakora ko murabona bimeze nk'ibyo iwacu. Murakoze cyane gufata abagore b'iki gihe muri iyi minsi tukabagereranya n'abagore bo hambere, biragoye cyane, ariko kandi biroroshe. Itandukaniro ryabo rirahari. Abagore ba kera biwacu cyane cyane biwanyu, wewe wawe dukurikira uri aha ngaha, naba mama n'abagore n'abavyeyi bakuranye kirazira z'umuco wacu wa Kinyamurenge. Ariko abubu dufite ubunyine barimwo namwe, sinzi niba namwe niba murimo, sinzi turabanyuza yitoroshi turebe, turava hano twabimenye. Muranyura muri scan ubunyine. Ni mwataye kirazira cyane cyane nk'uyu wicaye aha. Reka gusa kurisha umwana, fata umwana muhiberi dukurikirane nawe twumvikane. Abagore ba kera bari bazi gufata kirazira bakazifata neza, kandi nizo zari zibubakiye. Umuco na kirazira bari bazi kuzubaha no kuzigenderaho. Ariko abubu uri mu kumubwira ngo kirazira kugira gutya, kirazira kugira gutya, akanga ngo yaye ngo kirazira yakuweho na Keleziya. Ngo n'ubuturage, akavuga ngo n'ubuturage. Ariko rero itandukaniro ryabo rirahari, nuko bataye kirazira kandi ariyo yari twubakiye. Yego, turaza kumanukana kirazira neza, tuyihere ku mutwe tuyike ku birenge kugira ngo wumva ahantu akarenge wagiye. Tugira ngo kiraziraga baba bavuga nakantu ni igitabo, no kirazira. Muri izo kirazira harimo ibintu byinshi. Kirazira kubahuka abakuruta, kirazira kutubaha sobukwe, zanditse mu gitabo cyanditswe na Kimenyerwa Semahoro Justin. Ugikeneye wahamagara hano ku ikanisa cyangwa abadiyakoni, isantere woyihamagara kabisa igitabo kikakugeraho. Abadiyakoni ngaba hano. Noneho rero kubaha ababyeyi bakuzara, kubaha sobukwe na nyoko bukwe, biri mu bintu zatumaga umukobwa aho yashatswe bimufasha kubaka urugo. Yageza ashika mu rugo ikintu cya mbere yageza abaza data bukwe yitwa nde, iriya mu ibanga. Bakakwandikira bakakubwira ngo yitwa gutya, dore ibintu uzaza utsinda ni ibi. Kibanga ntimucibagirwe, turaza kugikomerezaho naco. Kibanga. Yego. Uzoza kuko naryo riri muri kirazira irimo. Ikibazo gatwege turi hano abadiyakoni. Baratwiza ngo muri scan turabacisha muri scan turebe ko mukwiriye inshingano. Dukwiriye. Bakavuga ngo uzoza umutsinda gutya, uzaza umutsinda gutya, nyoko bukwe nuku, iki gikombe uzoza ucita gutya, isahani uzoza uyita gutya. Naho ubu nyine bari mu gushika akama baza nyirabukwe ngo ese uzataha ryari ngo nakuboneye abagenzi. Yaje mu bukwe. Umukecuru yaje mu bukwe bwawe, yaje kugushingira. Akama mubwira ngo ifu duhashe ngo nizere ngo ko tuzaja ngo kwipfundura wagiye mukecuru. Ariko imperuka. None uwo muntu ko murumva afite kubaha nyirabukwe. Ikindi twabushize twarababwiye ngo iyo wise nyoko bukwe umuruzi, iyo mwise nyoko bukwe gusa ngo ni mabukwe, hari irindi sano uba wirengagije ko ari nyina w'umugabo wawe. Utekereje ko ari nyina w'umugabo wawe biri hafi kuruta mabukwe. Uvuze ngo mabukwe uba umusohoye.
ubu mwigisheyo uvuze ngo ni umugabo iyo zino ukazumwita mabukwe ariko uzi isano afitanye n'umugabo wawe ni nyina w'umugabo wawe. Uratekereza ko wobwira nyina w'umugabo wawe ngo ejo ntuzajya kuri ibi bitoryi ufata agaciro k'umugabo ukegereza umutima wawe yego numara umusohorere nyina. Twababwiye ko hari abagabo bazatangira kwihanganira abagore babo bakiri muri honeymoon. Byibuze wotangira kwihanganira umugore wawe. Honeymoon ni ukwezi kwabuki mu Kinyarwanda. Ni mu mbere. Mu Kinyamurenge ni mu mbere. Twagatangira kwihanganira mu mbere. Bakiri mu mbere. Ngo byagenze gute? Imbere zinoga ni honeymoon. Iyo umugabo umaze kumwirukanira nyina, wewe uzi ngo wirukanye nyoko bukwe. Kubera ko ari urugo gwe nawe ntiyo kwirukana ngo mujane azahita atangira ubuzima bwo kukwihanganira mukiri mu mbere. Garura mukecuru kugira ngo na ube ureke kuba umuzigo w'umunanda wawe. Garura mukecuru kugira ngo garure umutima w'umugabo wawe. Ni ikibazo gangize njewe yewe ngize ubwoba. Oya bureke abantu bige. Reka abantu basome. Bari cyane urabona uyu. Nanje mbete muhamba nisangamo. Cyo kibazo nawe wige. Uracakundaraza we. Mushemasi. Uracakundaraza. Yeme mufata umwanya mutegere. Tureke gufata ubusirimu cyane ngo tubusumbye kubaha. Kuriya ubusirimu ahubwo abasirimu nibo bazabubaha. Nibo baza cyane. Ariko twebwe abanyamurenga abakobwa bato turi mu gufata kubaha tukagusanisha ngo n'ubuturage. Ibintu bidahuye. Ukamuvuga ngo mabukwe yakugereye mu nzu yakwinjiriye mu buzima. No. Kandi yaje kuguha umugisha. Kandi uri muri wowe. Wowe ubwawe n'umugabo wawe. Mu murimo. Wamara kavuga ngo yakwinjiye kandi ari wamwinjiyemo mbere. Umugabo iyo ashikije umugore we cyangwa umudamu we kuriya abazanye umuntu ngo bunguke mu muryango. Imbaraga batari bafite bazigire kubera umuntu uje. None wewe wayaza ukazana umukasi sinamakosa. Umuhoro. Ukamugiraho cyangwa ujyaza bacamo urupande ukarenga hariya n'umukago. N'umukago no. Urupande rumwe rukajaha urundi ahangaha. Nyina w'umwana hanase nawe n'umugabo we ahangaha. Tutagiye kure. Kandi uzusanga mu rugo turi mu rugo gwino gwa kino gihe. Uzusanga umugabo yashatse umukobwa nkuko kwawe yamara kumushitsa mu rugo umugabo akabana n'abaramube basaza b'umugore we kandi bakabana neza. Nyirabukwa akaza akahaba bari umunabe b'umugore we bakaza bakahaba neza bakazavuzuka bajya umuceri waraye n'icyayi n'imigati. Ariko muri umuna w'umugabo we yahaza mwize uko yabaye ntongo abana ngo biramera gute akamamubwira ngo twimuke ngo tujega ngo mu nzu nini kandi uzi ko adashoboye kwishura byazumba kandi mwarimu bikwiriwe nyina yamara gushika ngo umushumba yabivuze yamara gushika gutya gusa nyina yaje kuramukanya inzu zino akamamubwira ngo inzu zino ngo urabona ngo inzu ngo yabaye ntoya umugore iyo yiriwe oye ndakicisangura akaza mushakira abagenzi yava ku ikorari ngo kuboneye umugenzi mukecu wazama kujana neza ngo kugeze imuhira neza bazihanganira murangana. Twari twavuze ko kirazira impamvu yari yarabereyeho bazaga bashiraho kirazira kwari ugushiraho indangagaciro z'abantu kwari ugutuma abantu biga kugira ngo bareke guta umuco bareke guteshwa ngo bagendere mu bibi. Igihe bazaga bavuga ngo kirazira umwana w'umukobwa guterura igisabo atari isugi muri kirazira z'ikinyamurenge. Niyo mpamvu tuzi igisabo turi hano ariko tuzobazanira abaturusha atakintu muri kirazira z'ikinyamurenge. Indandika fata ikaramu wandike ureke gufata turimo kuja mu ikanisa aho gutora ikaramu ngo twandike ivyo bayabigisha ukagura imiswara ukazana umuswara uko yanagura ivyuya tufate uwo kwandika kandi garunaka ganiwe cyangwa babwiriza ngo ni runaka bavuze runaka ni wowe ni wewe kwe twitonde turajana umupira gahoro nukuri kwimba kera bazaga bavuga ngo
twataramye bitangaje zamura ibiganza nimba wafashijwe turi imuhira gato turi mu kirambi cy'imuhira Imana iguha umugisha ko turavuga ngo kera bazaga bavuga ngo baravugaga ngo kirazira umukobwa utari isugi mu kinyamurenge niki nico ni kinyamurenge reka tubabaze isugi mu kinyamurenge niki isugi ni umukobwa utarigeze gushakwa utarahura n'umugabo utaramenya inyuma oroha witonde neza umukobwa utazi umugabo niwe niryo sugi imanzi ni umuhungu utarasambanye turagenda gahoro fata ikaramu wandike impamvu bakoraga ivyo impamvu bavugaga ko umukobwa adakwiriye kuza gutora igisabo yarahuye n'umugabo intego y'ababyeyi bakoze ico ntabwo ari ugushiruka isoni ntabwo ari ugutesha agaciro ivyo bintu babikoreraga kugira ngo abakobwa birinde ico gusa akavuga ngo umunsi umwe kuko iwacu imuhira bakoreshaga igisabo cyane abakobwa bakamubwira ngo genda uterura kiriya gisabo akavuga ngo se ninterura igisabo naramaze gutakaza ubusugi bwanje hariho kirazira bari bazi ko ntabwo cyari icyaha cyari ikizira wabaga nk'igikuri wabaga nk'iki bene ibyo turagusobanura kugeza wumvise wese uragoye nk'uyu bakavuga ngo kirazira umuhungu w'umusore guterura umwishwa we ntaco agiye kumuha uwo nawe ntuwuzi nawe umutwe urakuriye kandi nk'isugi baza bavuga n'ubundi ngo woja kureba umwishwa wawe ndi wo muterura ngo ntaco umuha wazaga wamususumira ukajuguma amaboko jewe ejo hanteruriye aba bataragura n'imbombo bataye umuco na kirazira ubundi umwishwa cyari kizira guterura umwishwa wawe nta kintu umuhaye unarebye kera muri basogokuru kera bakigira umuco twaje kukugarurira uyu munsi waza gusanga abantu benshi bakuru baragiye bagabira bishwa babinka cyane kuko ntabwo wamuteruraga utamuhaye ikintu kandi ico kintu yari inka yari ihene yari intama ukabona guterura umwishwa wawe ariko ubunyine nuko wamuterura ukamushira ku rutugu utamuhaye abanafaye aho ko tumunije dusa tutamuhaye izahabu mugende mugarure umuco na kirazira byose bigaruka ejo bundi nahuye tutagiye kure hari muvuze gutyo sankubwiye nko guhuza nk'amagambo nk'abiri mumbabarire mweko muri abapasiteri kuri yuni apana ngo muri kurakeka ngo bari nabakoze gusengurura ubunyine musengura umukure igiti noneho kubera ko muri abapasiteri hari kibazo ngize ubunyine tuvuze gutyo izane kirakemugwa mumpereze abanyamurenge cyane dukunda gufata umuco wacu wa kinyamurenge tukama tuhuza n'igikirisitu hanyuma ukamusanga kibyo byose muvuze umuntu atubahirije akagira ibintu atubahirije by'umuco akamaba nk'umupagani hanyuma zanashongera reka mbaze urugero turi hano turi mu ivire y'abandi iwacu turagira ivire nk'iryiya ariko naryo ko riraza bamaze gushira amashanyaraza amazi n'ibindi bintu imuhira internationale hari ico yakoze iwacu noneho ahangaha twebwe umwana w'umugore muto navyita ngo umwana w'umugore muto yambara ijipo rigeze hano munsi y'amavi mu muco wacu akaba yataye umuco ariko mu banyamahanga nta muco yataye kwa twebwe mukamubona kera yabaye umupagani mu mpenki itandukaniro riri hagati y'umuco wacu cyangwa mu bimpurize numve ko twobigendana hari akantongeraho reka mwongereho gatoya hanyuma ikavuze cyo kwambara iwacu twakenyeraga impande nkuko ariko hano iyo tudakenyeye baza bavuga ngo bataye umuceshe umugore umwe niwe wazovuga ngo barawutora se ko barawutanga batora uwahehe nimutubwirire abantu babavuga ngo ntibzogaruka ko bizogaruka kandi n'ubu bihari nimbi we yarawutaye amenye ko uhari tubizane ku gatuti umuco n'agatuti
murakoze cyane mu by'ukuri iki gitaramo kimeze neza kandi ko turaguma gufashwa kandi uko tugenda tuzamuka turagenda tuzamuka nidushiramo na za haleluya wewe wihangane kandi uzakira ufashwe ni ukuvuga ngo ibintu byose kera bazaga babishiraho bashaka gusa gutanga isomo kwigisha abantu gusa abana b'abakobwa bakababuza ibi kugira ngo bagire discipline kugira ngo ejo bazavemwe abamama beza abasore bakababuza ibi abana b'abahungu batoya bakababuza ibi bashaka kubaremamo abagabo bejo bazima bashaka kubaremwa bamwe abapasteri bejo bazima bashaka kubaremamwe abamama b'abakozi b'Imana bazima ikintu c'imyambarire tukiraho gusa turasaba umuyobozi w'Imuhira International natwe dufatikanyije twese ko twongera kugarura ko twongera ni bishop kuri iri torero ko twongera kugarura umuco wo kwambara neza birahuye n'ubukirisitu taho bitandukaniye Bibiliya muri Bibiliya neza uyisomye ugatangira harimo ahantu havuga kwambara ukikwiza no mu gitabo cyacu birimo uretse Bibiliya n'igitabo cyanditswe na Semahoro nako kimenyerwa Juste Muhasha afite amazina menshi cyane harimo muri ico gitabo yanditse kandi niwe yacandikiye no kuri mu kucirengagiza ngo ntibikureba dore kwambara ni bene ukunguko umugore wambaye gutya ababerewe abasa neza cyane umugore wambaye gutya yoja ku gatuti agatanga message kumvikana akananezerwa ariko abakobwa bari mu gutambuka ku gatuti akazayitse dore ikintu wavuze ngo ubukristo ngo n'umuco ngo no kwambara umuco na gatuti wambaye gutya wambaye ukaja ku gatuti tiwonezerwa warangiza undi mukobwa mugenzi wawe mungana akambara mini ifite pasura ni mini igasura ikagira pasuriya irenga mu ntege kandi akibiro ni wabitoye mwembi mugatanga message imwe ni yande yo kumvikana ni yanje ariko mu muco w'abanyamurenge aho yaje ariko gaturibo turi abanyamurenge nkubwira ngo umuco wacu w'abanyamurenge dusa n'abahuje n'igikristo cyane tuza abantu bose ko bagira umuco wacu w'abanyamurenge uri muri Bibiliya kandi n'igikristo uri muri Bibiliya iravuga ngo kirazira kubahuka no kwambara nabi Bibiliya iravuga ngo ni bibi cyane kutagira urukundo n'umuco wacu uradusaba urukundo ibintu byacu byinshi by'umuco biri muri Bibiliya kandi ni umugisha taho Bibiliya ivuga ngo abantu bambare nabi taho basokuru ko barabapagani bibazaga to muri Bibiliya kandi batayizi bari bazi bagiraga indangagaciro za gikristo kandi arabapagani none se wotubwira uriya uri mu gusanga bitamare uriya ngo uriya uzi kera umugabo w'umusaza yezaga yanga umugore reka guma gusakurisha umwana ngo bariya ngo uzogaruka nushake wambare ekuteri kugira ngo uzumve kino kiganiro neza umugabo wa kera yezaga ashwana n'umugore wiwe akamwanga bakoroganya akamwanga cyangwa akamwirukana kubw'impamvu ze yamara kumwirukana ntamuvugeho ijambo ribi akamubwira gusa ngo taha genda ntavuge ngo namwirukaniye kino kintu akamusigira amahirwe yo kugira ngo ejo azoshakwe n'ahandi ariko bitandukanye nanone ariko ubu nyine uri mu kumwirukana ukamuja kurica n'ukamumwandavuza ukamutuka n'impamvu komeza wa kandi ibyo byabaye ikibazo turagira kandi ibyo byo guceceka kwirukanya umugore bimeze twega abashuma tuja kureba ibyanditswe na Yosefu nawe igihe marayika yamubwiye ko mukiwa twite yaramubenze mu ibanga ngo yamubenze mu ibanga yamwanze mu ibanga yabibwira abantu na mukuru we ntiyabimenye na murumuna we naho wowe uri mu kwamuja hari ukamuvuga ngo namwangiye A na B na C kugeza kuri U habe no ndawo mwamufitanye abana bakazunga n'abana none wine bari mu kuvuga n'abana babo bakabyumva turamanutse hepfo gucya ku iskariye ya kabiri ryabanga iryo ni ibanga ry'urugo n'ibanga bavuze tugarukaho biri mu ndangagaciro z'abanyamurenge mise jambo uvuze ibanga ry'urugo n'ibanga
ibanga ry'urugo rwiza ni ibanga ibanga ry'urugo rwiza ni ibanga akana rubi urubigigo ntago nibwo twaje guhonya ibanga ry'urugo rwiza ni ibanga aho ngaho ibanga ry'urugo rwiza ni ukugira ibanga nafatira atahagege wewe ibintu byo mu rugo rwawe byose wabitaye hanze wabihaye isi zose kuragira ngo bagufashe iki tabyo baraguseka gusa kandi ubu nyine abantu baharaye kubwira abandi amakuru ye ni ukubera ngo niho uruhuka umutima oye ndi wo uruhuka ese abapasiteri ngo reka mvuge ngo umutima ngo ikintu giza kiruhu mbabazeho ese kubera iki iwacu twagiraga umuco wo kwihana igihe wakoze icyaha siko ubu nyine ni mwebwe pasiteri mutakigira ibanga ko tusigaye tugira ubwoba bwo kubabwira wakubwira ukamongora ngo ambwiye kubera kimwe mudafite ibanga abayobozi uzi impamvu wose pasiteri uba wirezeho uba wireze ku muntu wiyita pasiteri wambaye ikoti ry'ubupasiteri muzabamenyera ku mbuto zabo basengeye ku bupasiteri ariko batasengeye ubupasiteri hariho gusengera hari ugusengera umuntu fata mikoro ubwire abantu bumve yimfatire neza niho mvuga neza hari ugusengera umupasiteri bakamusengera ku bupasiteri hakaba no gusengera umuntu ubupasiteri bumurimo nk'ubu ngubu ntabwo bisaba ngo uzoze unsengere ku bupasiteri niba mfite indangagaciro za pasiteri si ngombwa ngo uze kunsengera niba ubupasiteri bundimo nta bantu muza mwumva bita ba pasiteri batarasengerwa habe n'umwana umwe w'uruhinja bazamwita pasiteri kandi akiri muto kubera iki subiza kubera iki ngiki gisubizo hano gusengera umuntu ku bupasiteri atabirimo nta bupasiteri bumurimo nta ndangagaciro zimurimo z'ubupasiteri no gusengera ubupasiteri buri mu muntu biratandukanye gufata umuntu hano hanze gusa ngo bene wabo batazagenda bakamugira pasiteri ubwo afite amakositimu abiri afite kositimu zibiri wazi n'icyongereza ngo nuko mu ikanisa abantu bagiye ngo hasigaye bake wasigaye bene wabo benshi mu ikanisa ngo ari abapasiteri benshi basengeye gusa nk'umugozi wo kuzirika bene wabo ngo batazasohoka batazaca mu ikanisa biratandukanye no gusengera umuntu ufite indangagaciro za gipasiteri n'ibintu bitandukanye ndiyo mwumvise rero nimba muza mwiriga ku bantu bakavuga amakuru yanyu muba mwireze ku muntu ku bantu basengewe ku bupasiteri ariko umuntu basengeye ubupasiteri bwari buri muri we tiyovuga ayo matangazo ijambo rya kabiri bazaga baje gusengera pasiteri bakabanza bakanyura mu muhana bakabaza abagore kandi bakabaza abantu mu muhana bakabaza ngo se uyu muntu tumusengere uyu muntu tugire gute abantu mu muhana bakamweza bakamwemeza ngo uyu muntu ni pasiteri akaja muri majaribiyo ese pasiteri kuri unity turabaramukije yeme turi hano ku ikanisa rya unity nongeye kandi kumva amavuta yo kuvuga ngo mwongere mbaramutse abakristo banyu bose ndabaramukije naho bari mu kurikuramwo abakristo twebwe twese yega ngo bangize umudiyakoni babaye umudiyakoni karamutse abandi yeme abapasiteri b'iwacu nabo bunyine mu migi y'abandi duhungiyemo baratandukanye kandi gaturi impunzi tuzota ese tusubira iwacu ugasanga bateye indangagaciro zacu uzogira gute reka tugarure iryo jambo uvuze y'abapasiteri b'iwacu batandukanye y'abapasiteri ba kera ko batandukanye n'abubu ntabwo bapasiteri batandukanye pasiteri wa kera w'ukuri na pasiteri w'ubu w'ukuri barasa ariko w'ikinyoma umupasiteri w'umukristo arasa n'umupasiteri w'umukristo wa ruguru kuko ubukristo ubundi ubukristo nico giti gikomeye mu ikanisa ntabwo pasiteri aruta umukristo mu ikanisa ubukristo nibwo niyo ntebe y'icubahiro mu ikanisa ni ubukristo ariko tugende twubaha abapasiteri nubwo twatuvuga gutya tafazari abantu gakokora amabagiraga ngo hari abapasiteri tugende tububahe cyane cyane ubundi unity tubwira abantu ngo bubaha abapasiteri yeme bazabareka kugenda mu masoko batababwiye bazabareka kubavunisha bababwira ngo bicare bakanga ubuhaye ubikirara ipointi ya kabiri rero tugezeho no kugamba abapasiteri umunyamurenge mureke kugamba abayobozi jewe sinshobora pasiteri ndazaga nzibaza bamugamba kugamba pasiteri ni umuvumo
aho kumugamba umusanga ukamubwira kandi ico kintu udacanga ngo pasiteri runaka ese we uri uzi ko pasiteri wanyu muza mugenda mumuvuga muri matatu mukagenda mumuvuga mwagiye muri meloni mugenda muvuga mwagiye kucuruza ibitenge mukamuvuga aho mumwera ikahwa ariko pasiteri tazavuga kumuvugira hirya mugongororero niba ari mugongorerano ni umuvumo kirazira mu kinyamurenge kugamba pasiteri wawe ahubwo kumubwira ni ubutwari turagiye ku point ya kabiri umunyamurenge ni iki umunyamurenge twarabibabwiye ntabwo ari amasoso umunyamurenge si amarende n'agatsike n'izuru rirere cyangwa ari gufi umunyamurenge ndabyo mwebwe ku musa hari abakobwa b'amasayi musa hari n'abanyamurenge birabura bifite bashiki banje birabura cyane hari abakarenjine musa hari abanyarwanda musa hari n'abarundi musa hari n'abandi bo muri Kongo musa n'abagikuyu benshi murasa n'abagikuyu nimba badasa namwe basa n'abahungu basaza banje mama wawe tureba ko umuhungu wawe mukecuru noneho rero arasa no mu masayi neza itandukaniro ryacu n'abo bandi bose mvuye kuvuga ni umuco gusa naho gusa turasa twirirwa hamwe mu modoka imwe tukarara mu mazu amwe byose tubihuriyeho ibyinshi ibyo dutandukaniye hari nabo mwiharuko wacu ni umuco tuzuhura ndatangiye kuvuga ni iminota 2 tuzuhura n'umumasayi atarakwibwira ukabwira mugenzi wawe ngo dore masayi none ubu nyine wohura n'umukobwa w'umunyamurenge akiri hari ukavuga ngo dore umunyamurenge kubera ko uzubona umumasayi hariya ukavuga ngo dore masayi si byabishora byo kwambara gutya n'inani naho wambaye gutya wambaye kakurangiza uturutse iriya nuko amavuga ngo uriya ni umudamu w'umunyamurenge utarambwira impamvu rero twabayobewe impamvu urimo guturuka hariya kavuga uriya ninjeri uriya ni umunyarwanda ni umurundi ni umutanzaniya nuko utaye kubonamo ikinyamurenge ariko uturutse hariya wambaye gutya kuko iwacu bakubajije umugore w'iwacu mu mutwe ahita azumeze gutya siko uzacinze ubu nyine uzacinze ushatse ukavuga ngo bagore b'imurenge nabo uzubona kuri tele ishusho iza mu mutwe wawe ni ntabwo uzubona nta video orohoro iminota 2 ndirashi nta bagore uzubona mu gasirimba ukamuvuga ngo hano ngo ni ruguru kubera iki senti bihavuga nkiya hano nikiza kikubwira sinkameze nka none ko tugifite urugendo rurerure abantu twese twarahindutse guhera kuri nje haba n'umuntu ureba kino hindukuruka mugani wawe nuko mwatangiye muvuga ngo turi muri Kenya ariko iyo mutaje kuvuga ngo muri Kenya tibari kubimenya kiganira kamavuga ngo turi mu mibunda nikikwemeza uko murasa n'abantu bo nikikwemeza ndabizi neza 100% niba tanabyandika hari uwabivuze ngo bambaye k'abanyamurenge cyangwa bambaye nk'abari ruguru mugende uko yaba ari ukutwa abagore mwari iyo muza kugumako uko abanyakenya bose baba barangiza hariya bakavuga ngo dore abanyamurenge wa Kongo baba basigaye batwigana dore nimwe mwaziberetse ariko ntimwaberetse igitambara rero tugiye kwibereka nibashaka bagume babigure natwe twabigura aho rero imuhira international nukugarura indangagaciro za kinyamurenge indangagaciro zirimo kubaha kugira ibanga kubaha basobukwe ariko muri ivyo harimo bibi tugomba kureka ruguri wacu hari ivyo bageza bita gupfira mu isoni gupfira mu isoni bitandukanye no kugira isoni no kubaha gupfira mu isoni umuntu akaguha igikombe gisa nabi ukagira isoni zo kumubwira ngo oza kino gikombe bone kwanywera ku bucafu wagera hari imbere ukarwara mu nda gupfira mu isoni ni ugukorerwa igikorwa kibi kigayitse kikwambura ubumuntu cyangwa kigutesha agaciro ukabiceceka ibyo ntabyo ruguru hari igihe bageze bafata abakobwa ku nguvu abagore bakabiceceka bazafata ku ngufu umuntu njye ntuzanshemera ebyo abantu batatu bashobora gufata umwana w'umukobwa bakamufata ku mbaraga babaye batatu ariko nta ku mbaraga
Mwana we. kurumva reka tubanze tuje ku mbaraga bakagufata ku rugero ari batatu bakagufata ku mbaraga wataha imuhira bakabimenya bakavuga ngo mu biceceke ngo uyu mwana atagira icyo ceye atazajinga urabyumva zarahabaga niyo mpamvu icyo ni ikintu cyo kuvuga nimba bagufashe ku mbaraga hano ni mu kizungu hari abapolisi ukwiye kubivuga ukabiripotinga k'umunyamurenge icyo kikubayeho woje muri polisi bagufashe ku mbaraga umugenzi wawe ja mu muryango bagufashe ku mbaraga bakagusambanya ku mbaraga uko nguko niko gupfira mu isoni nose ni ngombwa kukivuga kuri YouTube oya si ngombwa kuri ugomba kubivuga aho ubona ubutabera aho urenganurwa nimba ari mu muryango nimba ari muri bagapita nimba ari muri leta nimba ari icupfa gusa nuko urenganurwa ico kintu kikakuva mu bwenge ariko mu muco wacu twebwe igihe umuntu yakorerwaga twavuze ko hari imico mibi yo kureka kimwe nuko hari ibyiza twasanze no mu banyakenya dukwiye kwigiraho ngibiye birahari byinshi by'abanyakenya ikintu ca mbere twasanze hano ciza umuco mwiza n'umuco wo gukora kera abagore wacu kera barabo kwicara gusa ni nayo mpamvu bagiraga agaciro gakeya kubera kutagira responsibility ku mutungo kandi mubisanga umugabo bakagurisha inka y'urugo y'umugore we n'umugabo gayisha umugore gusa akabona gusa ndiyatashe nta makuru tabaze gusa gaceceka ngo inka tabaze ngo inka yagiye ariko hano mu kizungu ntabwo ari ukubaryamira hano mu kizungu turi ibyo twahigiye bizima nuko ubaha abagore bacu kubagisha inama kuri buri kimwe cyose kandi gabaze abagore bo tubaye umunyamakuru hari umugore w'umunyamurenge uba umunyamakuru ruguru bo byita ikirara umugore w'umunyamurenge kwisukisha gutya bwari uburara twaza kurangiza umuntu wisukishije bakamava ngo ni mayinja hano si mayinja kandi si icyaha ariko gakumuco twawutaye turagira dore hano kwisukisha ntabwo ari ugutumwa habe na Bibiliya ivuga ngo umugore arimbishe tegera Bibiliya iravuga ngo kurimba no kugira gute no kugira ngo kurimba no kugenda gucyasa ngo kurimba kwanyu tikukabuko kuboha imisatsi gusa tikukabuko inyuma gusa niko Bibiliya ivuga jewe nzi ngo haravuga ngo umugore agomba gutereka umusatsi ariko mbwira iyo vese ugura umupasiteri timugisoma mwage muzaye timugisoma bagiye mu makahwa ngo ni bari ngo n'igikoma kwirimbisha vyanyu ntikube uko inyuma umurimo w'abagore ntukaba uw'inyuma gusa ube n'uw'imbere kuragira ngo umurimo w'inyuma Bibiliya yari ivuze ni bene uwo wagize nuguca n'inzara nukuba smart guca apana gutereka none hano ko baba batereka oya ni ndakibazo cyo gutereka siki ni batereka zireshe na hudumu rero umva uko bikwiye kugenda ibyiza birahari twabigiyeho singaho mwaje kudushaka ngo dukorane ikiganiro uruguru wo koza ikiganiro ariko gano umuco mwiza wacu oya nibyo mwigiye hano gukora ruguru zo kwigira nibyo twigiye hano hari nibyo twasanze hano tutagomba gukopa cyane nko kwambara iki kwambara ubusa ibi bintu byo kutabana nabo bashakanye nako n'abavyeyi babo amadivorce ibyo ndi twabisanze ino aba bapasiteri nibaduhonyereza abantu bari mu gutandukana na bagenzi babo kandi barasinyije ko bazosazana ese kuriya kwezi kumwe kera murasazanye baduhonyereza baye nka bari uko bakubita ukwezi kumwe ngo divorce cyangwa burira indege noneho umuntu aravuga bakamakora divorce ngahe tubwirire ufite amawazo yabaye menshi kera kugana ku musozo zino divorce aho ziva hehe kera kose iwacu umuhungu yazagaje gushaka akabanza akabaza ababyeyi bakabagisha inama 50% indi 50% akayimenya iwe n'umukobwa ariko ubu nyine twatse ababyeyi inshingano zabo zose turaziha umubyeyi nyine gusa asigariye ku matangazo usigaye utangariza umubyeyi wawe ngo nakundanye na Nyabizoza bwacu ugasuruka mutangariza ngo twatandukanye na Nyabizoza ababyeyi bacu gusa ni amatangazo gusa irindi iyo washatse umukobwa utubatse
iyo washatse umukobwa utubatse ntazashike mu rugo rwe ngo yubake. utubatse mu buhe buryo? iyo udashatse utareze mu yandi magambo batubatse abavyeyi batubatse wowe ukareba amasoso n'imirundi n'inzobe ngo afite intege ngo afite inzara ngo ziresha gutya ngo afite imisaya n'amasoso ngo afite amisoso ngo nirende kandi ari ibyo yasizemwe amavuta tubaze. Noneho hari umugabo wavuze ngo abavyeyi baza batoza ngo abahungu ubu nyine basigaye bareba uburebure ngo basigaye bareba gramere ntibarebe gramere ati bakareba gramere ko yize swate konjigeze kwazi konjigezo ntibarebe gramere ni uburezi tibarebe kaka wageze umubwira ngo mwana wanje nuku tugasora tugahonya abandi bavyeyi baza bigisha abana babo b'abakobwa bamaze gusohora save the date ngo uragiye ma ngo hano ngo ntabwo ngo hano ngo hari ugiye ngo ni mu rundi rugo ngo bijya byo kwigira gutya ngo nagutya ivyo nivyo kumubwira afite amezi ayavuse yagira umwaka ukabimusubiriramo yagira imyaka ine ukabimusubiriramo uhaye umwogosho uhaye umuca inzara ukaza umuhondo umukasi mu mutwe ukamubwira ngo wa mwana we uzaba umugabo uzaba umugore uzaba iki ari abana bari mu gutaha batazi gucumba akamubwira akamwigisha gucumba bafashe sale azakoreramo ubukwe kurumva azabifata. Ikindi cyanyuma nje kuri nje kubera ko changement yabaye birya sivyo zuvu turino bijya byakera ubu nyine noneho irindi soma abavyeyi bakwiye kuzababwira abana babo uza wicaza umwana wawe w'umuhungu umuhungu kwanza umubwire ngo uzashaka umukobwa wicaza umukobwa wawe umubwire ngo uzashakwe n'umuhungu sibyo mwami Yesu abagirire neza ngo gutya umuco wacu tibrashika kubwira amazina yo kubwira amazina bacu twe banyu tuza turabizi tuza makuru ninye barahari jewe hariho nategereye wo muri Amerika Pastor Masengo ariko amuvuga umwana yamayicaza se na nyina yamabwa ati guhera uyu munsi mpindutse umuhungu kandi ari umukobwa ivyo byo twarahunze abantu bahungiye muri Amerika abantu bahungiye muri Kenya twahuye n'ibintu ariko ga tugatakaze ubwoko bwacu kandi ivyo dukwiye kubibwira abantu hano barahari hano muri Kenya pana muri Amerika ni kuri hano muri Kenya abanyesho bano bana banyu aho bigira ku mashuri baza babigisha ngo wowe ufite uburenganzira bwo kuba umuhungu kandi uri umukobwa ufite uburenganzira bwo kuba umukobwa kandi uri umuhungu barahari none pasiteri we ko muri abashumba nimba ari huduma mwabwiye abakirisitu tukinjira uduma ibintu bigashira ihuduma yo kwinjira no kwinjira ihuduma yo mu muco kwigisha abantu umuco kuganira n'abana mukaganiriza abana imuhira ukareka kumubaza ibirete gusa ngo yatahanye ibirete n'amanota meza ariko nta manota meza afite mu rugo uburebure bw'umwana uresha ngo kameramani ikintu buza buryosha gusa ni ifoto gusa agira amafoto meza pe ariko ikiza gituma ifoto yiwe ikomeza kuba nziza cyane nuko afite n'uburere bwiza baza bareka kureba uburebure barebe n'uburere ese bazobitandukanya gute ko hano uzi ko nyine musige mukunda abahungu ugakunda umuhungu ubwo ari muremure ngo afite ibitugu binini ngo afite imfundo turebe uburere mu mutwe ukareba ikwafe gusa ubwo ngo bazabegwa ngo niriya nyogosho turebe ubwenge bw'umugabo mugiye gushakana n'indangagaciro zacu ubu nyine musige munareba ni kofi kofi ga niyo ubunye ni polisi ntabwo urugo mu gitondo nabyanditse kuri stati ntabwo urugo ruza gubakirwa ku mibare ruza gubakwa n'imibanire none se bano bantu babareba polisi gutyo usanga ni akamayemera ngo hano nguri polisi akamayemera aba polisi burya ni ikibazo gikomeye cyane kureba polisi ukibagirwa ibindi bintu byose iyo ezo mufasha abantu bose kera waza gushaka umuntu ukavuga ngo hano uyu muhungu ni igipfu ntabwenge afite turamuretse ariko polisi yakuyeho ubupfu yakuyeho inenge zose bana we polisi yakuyeho imyaka y'umukobwa kuba gusa ari polisi afite imyaka 18 kandi afite 48 yeme twataramye cyane reka tugane ku musozo ngaho zana umusozo reka tugane ku musozo abantu bimuhira
mukomeze mwicare mu birambi mukomeze mutegere kandi cyane cyane abagore bakiri bato mwamubyarira mu bihugu by'iwabandi mukomeze mwigisha abana umuco yeme mukomeze mutoze abana imvugo yacu babigisha ikinyamurenge mwigisha abana baravuga ngo abagore bakiri bato n'abakecuru twese nta muntu uyu muco wacu utareba wowe uri umusaza wowe uri inkumi wowe uri igitinyuke nk'uko kwacu si bacu tuba turi ibitinyuke cyane mukiri ibitinyuke cyangwa turi abagore bageze hagati nuko yeme abantu bagira ngo mwafashijwe aba bashumba bakoze igitangaza niba utazunumva noneho yeme ayaye nimba utumviye ahangaha kuri aba bashumba isubiremo hanyuma tugana ku musozo dushimira aba bashumba bacu yeme aba bashumba imana ibagurikije mu gihe cyabo kandi nimureke twumva amakuru y'aba bashumba aba bashumba bafite ijambo kandi abantu nimwigarure bari mu kuja kuvuga bakamavuga ngo ayowe ngo warashize urawumara utori w'abakarenjine ni abanyu ngo ni umuco ngo ayowe ngo uko ngo murawugarura ngo warashize nimba warashize kuri wewe twe turawufite n'uriya aracyawufite tugarure umuco yeme tugarure indangagaciro zacu tureke kwigana nibi bihe biragoye ariko yacu ase n'amakwe y'abanyamurenge ntamere nk'ay'abanyamurenge imvugo zacu kubaho kwacu itandukaniro ryacu mu birori byacu byose hagaragare tuhabe dusa n'abanyamurenge ukuri kw'Imana bari mu kuja gukora ubukwe bakagira ngo zenda ngo no bagaragaza ngo ifiri nimba mugiye gukora ubukwe bwacu bwa kinyamurenge ambara nk'umunyamurenge wikwizeye abantu muko amambara ubusa ugasanga umukobwa no kuri yambaye ihuzu yikanga turi mu kubareba gutyo ukamusa n'umuntu uri mu myotso turimo abavyeyi bakuru bakamabunama bakaburaho bakaza basa n'abafashijwe batafashijwe bahwere n'isoni nimba ugiye gukora ubukwe ambara wikwize apana kugira ngo rego ngo niwe bavuga ngo ndi umunyamuki ambara neza wibuke kuri umunyamurenge urabukorera hano umwana bazabukorera ruguru ese ruguru azambara ubusa ninde uzobumutahira murakoze cyane kandi mugume mukande hariya muhakande ndiburuwe mukimura muhakande kandi muza munatubwira nundi wibuka kantu k'umuco nakandi kaho ngaho tukarebe murakoze cyane cimuhiraho hasi muri commentaire ibiganiro byacu nakagaruka yeme ba pastor niba dusezerera abakirisitu musezerera abakirisitu bari kubijiji byanyu byose ibijiji byacu aho biri hose turababwiye ngo muzirikane umuco n'indangagaciro zacu byose na kirazira mu bikomeze igiye gutandukanya n'abandi ni umuco wawe umuco wacu niwo ukwigira umunyamurenge murakoze cyane murakoze Imana ibaho umugisha asante yego heza pastor n'abasezere eka nawe gira icavuga ngawe ubwira abakirisitu ibi byose tuvuze mana tubivuze kugira ngo ntabwo tubivugishijwe n'ubwenge bwacu ko ndasenga ntabwo tubivugishijwe n'ubwenge dufite hari abaturusha ubwenge bicaye aha ngaha bazotegera kino kiganiro ndetse bazatwungura bazaduhamagara bakatubwira inama ahubwo tubivuze kugira ngo uyu nguyu wari kudutegera agende nawe agira icyo akuramo kuba umunyamurenge si ukugira itandukaniro n'abandi bantu umwihariko wacu ni indangagaciro zacu ni kirazira zacu ni umuco wacu wa kinyamurenge ni imvugo zacu bantu bari mu bugenda bashaka kwihisha bamubaza ngo se ngo uri umukobwa w'abaki akanga kwivuga bamubwira ngo vuga ikinyamurenge agahengeka ibintu byose hari umukobwa wariya iwanyu ku Ndondo wamanutse Buvira ahamara ibyumweru birara amayinga abiri nivuga ngo ibyumweru kandi wumva yamaze amayinga abiri arazamuka agere ku Ndondo akavuga igifurero kivanze n'ikirundi kivanze n'iki ibintu byose amata kazahita imsupsu ntavuga ibintu ngo abihurutse kubera gusa ngo bamenye ngo yageze Buvira tugarure umuco wacu nizo ndangagaciro zacu nibwo bunyamurenge Imana ibagire neza kandi baho umugisha murakoze turacataramye hano kino gitaramo kirakomeje